nta tegeko ririho rivuga yuko umushikiranganje wa mbere adahindurwa n'umukuru w'igihugu byumvikana ko nashaka ashobora guhera kuri premier ministre akamuhindura agava kurikiza ko n'abandi urakoya buretse BM uyu munsi ntabwo turi bwumvikane nabizuriye iyo ngiyo M23 ngo ikaze bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com aka ni kakanya k'ikiganiro uruvugiro kiganiro mukunda muri benshi tukaba tubaha ikaze aho muherereye hose haba mu mujyi wa Kigali mu ntara enye zigize igihugu amajyaruguru amajyepfo iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba tutibagiwe n'abari muri diaspora abari mu bihugu by'abaturanyi muri Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Kenya ndetse n'ahandi za Zambia, za Zimbabwe, za Mozambique. Tutibagiwe n'abari hakurya y'amazi magari ku mugabane w'Uburayi muri za Sweden, muri za Norvège, mu Bufaransa n'ahandi hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho tuzi neza ko dufite abakunzi batari bake bakurikira Bwiza TV by'umwihariko ikiganiro uruvugiro umunsi ku wundi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero muri kumwe nanjye Denis Ngyumva ariko tubafitiye n'umuntu mutaherukaga kuri kamera za Bwiza TV nagira ngo abibwire kandi mbasabe kumuha ikaze nanone ahubwo bamwe n'amashyi na wundi rero ni Marshal David Eugene Sengiyumva nanjye urumva ko hano hahuriyemo imana zirenze imwe ni ba Dabo Sengiyumva bahuriye kuri mikoro za Bwiza TV kandi twarabana igihe kinini cyane dukomeza no kubana mu kiganiro uruvugiro bagitangije Denis cyane imyaka yari baye myinshi rero ntaboneka wari umaze igihe utaboneka abantu bari barakubuze hano kuri zino kamera za Bwiza TV babaza ko David yarengeye hehe ariko ndabizi ko abakunzi bawe n'ubundi bagukurikiranaga hirya no hino aho wabaga uherereye kuko akazi ntago wari wagahagaritse wari uri no mu kandi kazi n'ubundi tuba turi kumwe mu mwuka ariko ku mubiri ntahari rwose cyane ubwo rero reka n'ubundi tubonereho ndebe ko kuri izi platform zacu hari abo mbasha kumenya cyangwa niba abandi bashyashya bajemo nka Chris Jerry ndamuzi urumva muri France ndamusuhuje cyo kora Modesta Musa simuzi François Furaha mushya kuri ngewe kwa rugusuza ariko nka Deas ko negative rwose na Marigoreti ndabasuhujeho muri hose Marigoreti ari muri Monaco yego ariko yatubwiye ingofero izo ngofero warazohereje zikaba zitaragera aha ngaha twarahebye kandi si we wenyine watubeshye hari n'undi watubeshye ibikombe byo kunywa byanditseho Bwiza twabitegereje twarahebye nyamuneka ntibizamene nk'aya mabati ya mabati batubwiye nayo dusuze rero na Mugwiza Buseyi avuga ngo ari muri Dayton Ohio ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namubonye Sengreto na Ngabo Ibrahim ariko uriya Dairo Gaston ntabwo muzi uyu ni mushyashya ariko nawe aradukurikira Habyarimana bahe wa umugore wajyatiza telefone umuriro wa amashiranye aracyahari rwose Habyarimana François Irubavu ngo twari tuvuga mu kuri M23 ngo twayamusha kandi barimo barasanira hakurya twebwe tuba tuyafite musaza tuba dufite imboni Emmanuel Utaremara twagusuhuje nawe na Kimasa Sakraf Samuel Mitari Karangwayire Epifani w'iwacu muri quartier n'ubu nguciyeho turagusuhuje Gamini game in with this ukina n'urupfu uwo bita Amahoro Cyprien nawe komera aho uherereye Kigali Rwanda Kigali Rwanda hari witwa Serge dore wa mucuti wawe Sefu Kungaruye Sefu Kungaruye ni inshuti y'akadasohoka na François nabonye ayuza nande magambo ariko yuza ntiyabaga hehera ni muri Australia hehe sinibukane uwo muri Australia ni ntuzi izina rya wakunda kuvuga rigoye ariko ndaza kumwibuka cyangwa turamubona amahanga Jeffrey simuzi ngamije ndagusuhuje wherever you are wakire ntuze yanjye Sengiyumva nawe wamusuhuje Sengiyumva ntabwo nabura kumusuhuza bamaze kuba benshi reka tugere ubundi mu kiganiro watubwira wenda icyo turi bwibandeho Denis kugira ngo tudatwara iminota yacu kandi hari byinshi byo kuganiraho
Yes, ikiganiro cy'uyu munsi rero turibanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko tuze no guterera ijisho mu gihugu cy'u Burundi. Muri Kongo wenda turagenda twongera gusesengura ibijyanye n'umutekano, aho umuyobozi w'intara Kivu y'Amajyaruguru akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri ya ntara General Chirimwami. General Major Chirimwami akaba arasimbuye Lieutenant General Constantima Komba wari uyoboye iriya ntara Kivu y'Amajyaruguru. Twibutsa abantu yuko iyo uyoboye Kivu y'Amajyaruguru uba nawe uri komanda w'ingabo zikorera muri iyo ntara yose, kubera ko kariya karere kari muri leta de siège cyangwa se kayoboye mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe kari gasanganywe abagavana b'abasivile, w'Igoma baramuzi, karere ka Sivita, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ibyo rwose. Ubu rero aricaye ari kureberera rwose. Ejo nabonaga yasuye ariko Chirimwami yaramubwiye ati shati ntebe wicayemo, ariko ati umfatiye mu ngata, ariko ati nanjye nzagaruka. Azasanga ashabara abagavana barakize barafasha akantu, kuko ubu ngubu bagera ku masoko y'imbunda, bakagera ku masoko y'ibigaburira abasirikare muri Kongo, bakagera ku masoko ya pete ya fiore bakoresha mu bifaru, ariko uwe ntabwo yakandiraho. Rero n'ibyo nyambabwira, umusivile n'umuntu mwiza nibo batubyara, nitwe tubabyara n'iki byose, ariko umusirikare nta karusho, kuko umusirikare aba ari umusivile akaba n'umusirikare, ariko umusivile ari umusivile gusa. Ibintu byarakomeye, abajenerali baravuga ati muhigame, kandi impamvu mvuze ibi ngibi, muri Kongo ntabwo tureba intambara gusa, tureba nyine ko bakari mu ntambara. Utabona bamwe bavuga bati M23 ntabwo tuzaganira ngo ugire ngo ni ukwanga M23 gusa. Hari abayanga, hari abatumvikana, batavuga rumwe nayo, ariko hari n'ababona yangu ni ngapi bakura mu ntambara. Ibaza ariko kugira ama division benshi ari hariya, banzuje kuri rasiyo conserve ibintu barya birebyo batwara mu bikapo abasirikare bagiye ku rugamba. Iryo soko wariyose fiore y'ibifaro mukaribona ko bakundaga gukoresha amatanka cyane, gusa ubu baguze za blende z'amapine zibita EPC, urumva zakajugujugu maintenance zabyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Intambara nubwo ari mbi irahenda, ariko ibibamo akantu cyane ikomereza. Chirimwami rero turayakura arimo aranyuranya mu mudiho na Minisitiri Rutundura w'ububanyi n'amahanga. Umwe aravuga ati M23 tuyihode ku itariki n'iyi, Rutundura agahita avuga ati M23 abana beza muze mukiri intwaro hasi tubashyire kuri bibero cyane. Turaza kureba impamvu banyuranye. Turareba rero n'ukuntu M23 ngo yabikomeje kwigarurira ibice bimwe na bimwe, udusozi twa Kibarizo, Kabarekasha, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe n'ahandi turi burebe. Nitubona umwanya n'ubwo dushobokeye turaza kuhamagara abo Kavumu, mbere bavugaga Bunagana, ubwo ni kwa Majoro Buringoma. Nitumara ku murongo wa telefone turamubaza uko bihagaze, niba ashobora kubikonfirma ibi ngibi. Tumaze mu Majoro ko FARDC yafashe Mushaki, mugabo mwamaze imisozi y'abandi muyihereza bite byanyu, barafata ahantu hamwe mugafata 10 na hangaye, biraza kugenda gute? Araza kuduha balance, ariko twari no guhamagara Njike Kayiko, ariko urabizahita dutuka nicyo kibazo cyane. Apfa kumva gusa kuri umunyamakuru w'Ikigali agahita utaziringa, ariko nzamuhamagara none Sango nini Sango Marama, ubundi umubaze uzamubweshya ariko kuri Igoma twumva ari ndasa nyicisha itegeko rya 6 kubera iki ntabwo nenda kumesha ndi umunyamakuru na nimero yawe bayibonye burya kuri yo press desasa, ariko ngiye kuzashaka press desasa truwa nje mbahamagaza ninjye ubavuzanyibutse cyangwa meke najyaza ayituzaniye. Okay, numva rero muri make twavuga ibyo tureba no kuri appointment ya General Kabarebe muri Minafet, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Twabonye ko muri Kongo bongeye guhaguruka bavuga bati Kabarebe saragarutse, twari tuzi ko yagiye mu kiruhuko tutazongera kumwumva. Nibo se baruhutsa abantu ati none umugabo aragarutse, none n'umwanya bamuhaye. Ese turareba bivuze iki ku banyekongo? Turareba no mu Burundi David, biravugwa ko Ndayishimiye yaba arimo arategura icyo bita remaniement ministériel, government reshuffle, cabinet reshuffle, guhindura abategetsi n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru ndetse no mu nzego z'umutekano, appareil sécuritaire kumva igifaransa cyangwa se sécurité apparatus, ubwo kuvuga ngo abasirikare, abapolisi, inzego z'ubutasi n'abaza immigration bakora nyine bijyanye n'ibyo ngibyo. Turareba turavugana n'ibidukundira n'umuntu uri mu Ruyigi wakunze gukora intervention mu Ruvugiro. Turaza kumwiyambaza nawe twumva uko bimeze, tunamenye ukuntu mu Burundi amakuru nk'aya ngaya aramutse ari ukuri, ukuntu yaba yanyuze mu rutete akagera hanze, kandi government reshuffle ari ibanga rya guverinoma cyangwa se rya perezida na premier ministre yashimye ko akomeza, kuko ari gihindura cabinet nawe ukamuhindura akavaho cyane. Turaza kubireba rero, ariko tutarabijyaho wenda ngo turabibanzirizeho.
kuko ijya kurishira ku nkike urareba ugasanga nyuma y'uko perezida Ndayishimiye aheruka mu nama ya G7 yabereye muri Havana muri Cuba akahava ajya mu nama ya UNGA United Nations General Assembly yabereye na Europe no ku kwezi gutambutse bikavuga yuko ukurikije deployment y'ingabo n'inzego zishinzwe umutekano yagaragaye muri Bujumbura itari hasanzwe habonamo ko harimo kwikanga ikisa no guhindura ubutegetsi no kumukura ku butegetsi ibyo bita coup d'etat noneho Ndayishimiye nawe akaba yagarutse mu Burundi mu maspeech amaze iminsi avuga ati ntibyavamo ntakagira umuntu wabeshya ibi nibihuha ati turi intare nyamara arakantu kagaragaye Ndayishimiye yahagurutse mu Burundi ajya muri izo nama tuvuze ari kumwe n'umufasha we ndetse ubanza n'abana nka babiri ariko mu kugaruka yagarutse wenyine abantu bavuga ati se why ati kundi bajyanaga bakagarukana kuki abasize ntabwo nanjye nagendana n'abana banje ntuze muri Afurika abana bajya baca nka Kirehe ngenga ca Rusizi tukazahurira muri Malawi ababyehorera shaka ko ujure ibyo ngibyo ura none kuvuga ngo Habyarimana cyagiye yajyana na Gata n'abahungu be arigiye bose umuryango wari gushira niwe wenyine se na Samora Masheri iyo barajyanye n'umugore we urumva ntabwo uriya mudamu we Masheri aba yarasigaye normalement nawe nushaka gutembera ntuzasohokana n'umuryango wawe wose mu ivatiri imwe impamvu we nk'ahuguma ku imodoka ebyiri iyawe n'iy'umuryango kugira ngo mutaza guhonera hamwe niko abarundi babivuga baramutse bagize ikibazo kandi n'ibintu byumvikana harimo logique so ariko abarundi mu busanzwe kutuze nk'amakuru yagiye yabayo ntabwo bajya urabona ibyo muri West Africa barimo gukora ukuramo perezida bakamufunga bakagira gute uretse Ndadaye gusa wenyine ngiye kurebera kudeta yahitanye ariko ntabwo ubona ko abandi basevinga imiryango yabo bakabitandukanya na politiki ndetse for your information buri Raisi maybe Raisi nyakwigendera Petero Nkurunziza bavuga ko akiri mu ishyamba yo SNDD-FDD umugore we yari mu kazi muri leta isanzwe mu buzima busanzwe ari mu buzima busanzwe kandi bazi ko umugabo wari uyoboye mu ishyamba aka kantu n'abantu badakunda kukavuga ariko hari ukuntu ibihugu biba biteye mu mico yabyo ariko na kudeta zo muri iki gihe cyane cyane muri Afurika dore ko ariho ziba ziganje urabona zirimo ikintu cy'ubusirimu muri iyi minsi oya ni isi igeze nta bintu byo kumena amaraso ni isi igeze ariko isi yagira ngaho yagira umenye yuko ubundi kereyo habaga kudeta amenya ko ubwo perezida ari umuryango we abaministri bamwegereye bakabigenderamo bose bagashira none ubu ngubu umuntu wamukorera kudeta akandika muri Washington Post ajya Washington Post wa mugabo Bazoum yanditsemo ni ubusirimu umuntu yavuga ariko ni ubusirimu butitera gusa isi iragenda iba nk'umudugudu harimo n'ikintu cy'uko ubu ngubu ushobora kujya guhonya umuryango wose inkiko mpuzamahanga zikaguhagurukira bano rero bakora kudeta bazi ko n'amategeko yarakangutse ubu ngubu kwiha ibyo guhitana umuntu n'umuryango we ntabwo byakugwa neza reka rero twibaze ngo ayo makuru twagiye tubona Raisi yabishimiye ngo nta muperezida ugira umujinya ariko tubyite gutya badukurikiye batwihanganire yaba ari reaction amanukanye y'ibyavugaga kuyitera akavuga ati ndeka sha ntunze mbahindure mbere kuko ibintu bishoboka kubera ko mbere yuko agenda byavugaga yuko ari urwandiko rusezerera umugabo mukuru w'ingabo General Foster prime niyo ngabo rumukura ku buyobozi bw'ingabo noneho ngo agasiga rusinye ariko premier ministre ntarushiraho umukono rero tukavuga tuti nyine nashaka wowe kubibona mu mboni zawe urabona yabaje urabona kuza guhera ku kintu kimwe kuri hypothèse urabona ikiye kuba aricyo abanuganuraga kudeta baba baratinyaga gukurwa amata mu kanwa birumvikana cyane nubwo we akigera ku kibuga cy'indege yahakanye ibyo bintu ko byaba bihari ariko kino cyemezo cyo guhita atangira gukora impinduka muri minisiteri urabona ko ibyavugwaga 90% bishobora kuba byarukuri ikugora y'aka kanya ntatinze dufata umwanya cyane dushakisha ukuntu twajya iyo muruyizi tukareba niba radio ahari kugira ngo rwose tubwire uko bimeze tubaze iyo utabyumva cyane cyane ko biri muri twitter nicyo kintu gituma tumwiyandaza abazi byinshi n'ibinuganaga kugira ngo tumubaze uko bihagaze nibona ku murongo wa telefone turamuha ijambo twakomeza wenda n'ubundi tuganira gusa icyo wenda umuntu yavuga kuri radio na televiziyo by'u Burundi kuri Twitter biragaragara ko Ndayishimiye hari impinduka yatangiye gukora hari abakandida ku mwanya za ambassade bamaze kuba approve cyangwa se bamaze kwemerwa barimo bita Ernest Ndabashize nubwo nabona Allo Bwana Rabin uraho
ndashimira Imana sinamwe mumeze gute mu Ruyigi? akavura karagwa bari gutera ibigori. Ese ari mu Ruyigi, ari no mu Rutana, ari no mu Ramvya baregeranye? Uyigi hano bibiri na Rutana na Cyamutso. Muramvya nayo iri amaja mu burengero bw'igihugu ntibihano bibi. Okay, urakoze cyane rero turakwakiriye turi live kuri Bwiza TV na bwiza.com kandi iki kiganiro uruvugiro nkuko rero dukunze kwifashisha mu sesenguzi butandukanye ku nkuru ziri Burundi. Turi ku ngingo ivuga ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi hano mu Gifaransa bakoresheje inshinga ngo envisagerait de faire un remaniement ministériel prochainement. No kuvuga ngo birashoboka ko wabivuze ntabwo yabihamije yabitondaguye gutyo ko bishoboka ko mu Burundi byaba byitezwe ko hahinduka inzego z'ubutegetsi cyane cyane byibanze muri guverinoma. Tukanavuga kandi yuko mu bashobora guhindurwa harimo n'abo mu nzego z'umutekano. Ayo makuru dufite hano kuri Bwiza TV na bwiza.com namwe hari waba ugenda wumva ugiye wumva aho ngaho mu Burundi. Cyamere cyo muraze yuko ibintu by'ihindurwa ry'abashikiranganje n'abari mu nzego nkuru z'igihugu kenshi bikunda gukorwa mu ibanga bigoye yuko umuntu ashobora kubimenya. Ariko nk'umurundi wari we wese turabiye kunyifatira iminsi iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi urashobora kubona ko iyo remaniement ministériel irashoboka kuba canke irafise ibimenyetso byerekana yuko ishobora kuba urabiye ko bigize iminsi biriko biravugwa mu gihugu cy'u Burundi. Urugero waduhereza n'uruhe kugira ngo abadukurikiye urugero no bahereza ni induru z'amakudeta. Bakavuga amakudeta bakavuga yuko bagombye ko umukuru w'igihugu yasinye ikete rikura chef d'état major ministre wa mbere nawe akanka kuri bishira kwiki gikumu nuko urumva kugira mukure abwirizwa kuba aboshobora kubigenderamwe ibyo bintu ko batobashinga ingo z'umukuru w'igihugu ku buryo noneho icyo bita remaniement ministériel ahubwo gishobora kuba guhinduka kwa guverinoma yose biturutse bihereye no kwiyoboye. Ishobora guhinduka bahereye kuri premier ministre kuko bwirizwa shingiro rirabirekura. Nta tegeko ririho rivuga yuko umushikiranganje wa mbere adahindurwa n'umukuru w'igihugu. Byumvikana ko nashaka ashobora guhera kuri premier ministre akamuhindura agava kwirikiza ko n'abandi ariko barerekanwa amakosa adasanzwe baba bariko barakora nk'abo nabo urumva bashobora guhinduka. Abo watubwiramo nka babiri wenda kugira ngo tukubaze ikindi kibazo gikurikiraho. No kubwira nk'umwe canke babiri canke n'abarenga mbere mpereye ku mushikiranganje wa energy mine ni ukuvuga w'amasoko ntanga nguvu n'ubutaka n'ubucukuzi uwaheruka imbere y'inama nkenguzamateka kabisa yarabuze ikintu asigura ku bibazo byose bamubajije bijanye n'ubutunzi bijanye n'ingene abanyagihugu bariko barabura amazi bariko barabura amatara bijanye n'ingene ubucukuzi bw'inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro biriko biragenda baramubajije arabura ikintu yishura. Byumvikana yuko nimba hoba ihindurwa ry'ubushikiranganje ashobora kumuhindura nawe akamusubiriza n'ubundi atari uko amwanse cyangwa atari uko badakorana n'umukuru w'igihugu umugabo ari kugira ngo yereke b'abanyagihugu yama ariko arabwira yuko akeneye ihinduka akeneye ko abanyonyezi bavaho abereke yuko ubukoze nabi ashobora gukugwa. Ariko Rabin akabazo gato ngo dukomereze no ku bindi hari ikintu njya nibaza ko bivugwa yuko nawe twigeze kubivugana mu bwe cyangwa ubundi ko position caractère icyo cyose kuvuga za premier ministre Bunyoni wavuyeho na Ndirako Buca Gervais zajyaga gusa izo caractère ama position muri politique ubundi bivugwa gute mu Burundi ko premier ministre Ndirako Buca yaba arasimbuye Bunyoni kandi basa n'abantu bavuga rumwe mu mirongo ya politique mwemwe mubona mute? Gituma
kubwira ntibyo byose yabandira ko buca y'abana bunyoni bose bari bamwe ubwa mbere bari muri system imwe ya CNDD-FDD icyo ni kimwe ikigira kabiri bari muri bamwe twitwa basamuragwa basizwe na Petero Nkurunziza bari batonye kuri Petero Nkurunziza yego icyo naco nikindi mugabo kugira ngo ndira ko buca simbure bunyoni ntiyamusimbuye ngo nuko General Neva President de la République du Burundi amushima nuko nawe yatanzwe n'iyo systeme bati hapfuye bunyoni nuko haja ndira ko buca kuko nta wundi baba bashizeho kuko ntapfa gutora uwatoye uwo ari we wese isysteme inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD nizo ziba zibanza kumwiga ko hanyuma zigatanga kandidatire y'usubirira ubakuwe noneho ibyo bikorwa twabishyira muri impinduka zitezwe kuba mu Burundi ziba muri cadre ya systeme rusange cyangwa ziba mu byemezo bwite bya perezida wa Repubulika kuko mukanya uvuze yuko n'ubundi iba ari consensus y'ibintu byumvikanyweho abantu rero basa n'abatunga gatoki perezida Ndayishimiye baba babiretse bakagaragaza ko ari systeme ishaka impinduka runaka izi cyangwa ziri utandukanye abashizweho na systeme utandukanye n'abashizweho n'umukuru w'igihugu abo bantu ntibasa hariho ubushikiranganje bw'intagogwa ko bubwirizwa ko kujaho ari uko systeme banje kugira icyo bivuga ko akaba n'ubushikiranganje bahebera umukuru w'igihugu akaba ari bafata ingingo nko kuba rero premier ministre yojaho ntashikwaho n'umukuru w'igihugu abanza kwigwa mu nama y'inararibonye z'umugambwe bakagira uwo bashinze mugabo nk'abandi bashikiranganje abo gufatana mu nda ibintu nk'ibyo gushikiranganje novuga busanzwe buryo umukuru w'igihugu arashobora kumukura agashiraho ubundi yifuza rero n'ubushikiranganje bubiri budasa umukuru w'igihugu adafise ku burenganzira bwose kumwe nyine iyo remane ya ministeriel yitezwe ndashaka kwibaza ngo nka bwana Reverie Ndikuriyo ndumva ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ishyaka CNDD-FDD kubera ko mubo yakora eventuellement ashobora no gukora premier ministre ushobora gukurwaho bitavuye ku muntu umwe ari we perezida urabona ko ari systeme y'ishyaka CNDD iri kumwe ikiganza mu kindi na perezida Ndayishimiye yifuza ko ibintu byari uko bimeze uyu munsi iri kugwa y'ubu rishobora kuba ndibaza ko rishobora kuba muri wa mujo w'inyinyurana rya perezida Ndayishimiye na systeme y'abitwa ngo basamuragwa ni naco gituma ubona yuko bizogorana cyane yuko harimwo bamwe azoshobora gukura ni naco gituma ubona vyagiye habona hakiri kare kuko uraza umukuru w'igihugu yariko arakura abantu akura abantu asubizaho abandi ntibyabwirizwa kumenyekana mugabo kubera biri muri rya nyinyurana urano ko abantu batanguye kubimenya bitaranaba bishobora rero nuko bizomugora ingenda akura abantu bamwe bashigikiwe na ya systeme nariko ndakubwira bizomugora aho mu bomugora harimwo nk'umushikiranganje wa mbere harimwo nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu harimwo chef d'état major abo bantu abantu bazopfa gukurwa hovyo uko bisanzwe hanyuma tugana ku musozo kugira ngo tukurekure ni ikibazo kibanziriza cyanyuma umuntu yakwibaza ngo Rais Ndayishimiye ni samuragwa ushaka gushyira ku ruhande abandi basamuragwa cyangwa we ntabwo yari muri basamuragwa mu gihe cya Petero Nkurunziza kandi subwo yabarabaye kandida perezida gutenga musimbure icyo ni ikibazo cyiza cyane kugira ngo abantu bashobore gutahura mbega bari mu mugwi wa basamuragwa ni bande mbega batawurimwo ni bande perezida Ndayishimiye ntari muri basamuragwa uribuka ko bigeze no kubimubaza ko ariko akurikiza iragi rya sogokuru ico kibazo yaracishuye neza aravuga ati jewe sinkurikiza iragi jewe nasubiriye umukuru w'igihugu ntowe n'abanyagihugu byumvikana rero ko muri wa mugwi wa basamuragwa atarimwo no kugira ngo yigwe muri systeme abe perezida de la République nuko bagomba guhorosha icyuka cyari mu makungu bakabona bati nituhashira bunyoni icyuka hagati y'Uburundi n'amakungu kizoguma ari kibi kuko afise amabi yagirizwa nitwahazananira ko buca n'induru reka rero turondera umuntu ari muri systeme ya CNDD-FDD yagwanye mugabo atari muri wa mugwi uzwi nabi
atari muri ya systeme niho rero baca barondera generale Evariste Ndayishimiye bamubona yuko umengo wewe n'umuntu yokoroha ntazoguma icyo umukuru w'igihugu azomubwira azogikwirikiza baca babona kumuzana rero ni ukuvuga ibyo tubona uyu munsi byateganyijwe urupfu rwa perezida Nkurunziza ntabwo rwari ruzwi nyine bakavuga bati rero n'umuperezida uzagandukira Guide Nationale ego niwe babona ko yoroshe mu bagenero bose bari bavuye mu ishyamba barabona yuko nimba Petero Nkurunziza azoba avuye ku butegetsi akaba icari imboneza yamaho niko bavuga bizomworohera yuko ategeka generale Neva ivyo ashobora gukora amworoheye kuko abandi bose babona bati uwo twoshiraho ntiyotworohera tugashiraho uwo tugomba nawe ari muri ya systeme ya kakagwi uyu nawe amakungu ntamwemera kubera afise ivyo yagirizwa bibi vyagiye birakorwa nuko rero yagiye hanyuma ndabona imbere yanjye ndimo kubona ko ngo ministre wahoze ari ministre w'intebe general cyangwa se Marshal Guillaume Bunyoni ngo yagejejwe imbere y'ubutabera kandi urubanza iko kuhagera ukaba kwabaye abantu muri publique ntabwo ari ibintu bahishe urubanza rwo rurimo kuvugaho iki kugira ngo tugane ku musozo urubanza rwiwe nibaza ko ruri muri ivyo nyene by'iryo nyinyurana ry'umukuru w'igihugu n'aba bari muri ubu mugwi witwa basamuragwa urazi ko bagize iminsi bavuga bati nimba ashaka kuzoja ku rutonde rw'abazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri 2027 abwirizwa kurekura arenga Guillaume Bunyoni rero urumva nta kuntu yomurekura ngo aje kugurura iprizo ataciye n'imbere y'ubutungane ngo aburane kandi tuzi yuko afise ivyo yagirizwa yamwagirije imbere yuko amufunga rero ni muri uwo mujo bariko baramwumviriza kugira ngo ejo muzokumve yarekuwe nimba azoba yagize akoba ko gutinya iyo ako kagwi k'inararibonye akagumayo naho nuko azoba yiyagaje kunyinyurana n'ako kagwi ko katazomworohera gusubira kuri liste y'abitoza muri 2027 ikibazo cya nyuma kiravuga kiti aho inzovu zirwaniye ni ibyatsi bihasiga ibibazo muri iryo nyinyurana y'ibikomerezwa bya Samuragwa abantu nyine bari mu gituza cya Petero Nkurunziza ndetse n'uburyo perezida Ndayishimiye yifuza ko igihugu cyayoborwa avuga ati ntabwo ndi muri ibyo ngibyo ni perezida watowe nasimbuye perezida wundi Uburundi n'abarundi impact bifite muri societe mu bukungu iterambere n'iki byose ubona birakerezaho iki Burundi cyangwa se bizakizaho iki Burundi ubundi kwanza unatekereza ko bizarangira gute ninde uzarangiza ari winner ninde urabona ari ihe timu izatsinda ico jena barakimbagije mu minsi heze abagenzi bawe mengo yari meki ariko arambaza ati mbega burya ndi kumwe na Deni n'ubundi ruhande rwanjye wagira ngo nta Deni yigize nk'umuntu utakuzi komeza ati inararibonye muri aba bitwa abasamuragwa hamwe na Neva ati ubona uwogirira akamaro Uburundi ninde nagomba ndasubire ndakikwishure yuko sibo nta hantu bukiza twebwe abanyagihugu turuzika ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi kizoronko amahoro ari uko turonse inzira nziza ya demokarasi tukaja mu matora abanyagihugu bagatora bagononokewe kugira ngo dushobore gutora kumbura umuntu atari muri izo system uko ari zibiri n'ayandi bose ni kimwe ndabikwereke haba ku ruhande rw'abitwa ngo ni basamuragwa urumva ko n'amakungu yabiyamiriza kuko bafise ivyo bagirizwa bibi byuzuyemwo ubwicanyi n'ubunyonyezi haba kuri uru ruhande rwa perezida de la republique hari bunyene aratwemerera ibintu akavuga impinduka nta kintu na kimwe kigera gihinduka noneho ugiye kuraba nawe nyene ibyo ariko arazana n'ubunyonyezi busa n'ubundi nubwo bufata iyindi sura nukuvuga rero nta na hamwe twovuga ngo tuzoharonkera koyoko ni ibyo gusengera Imana kugira ngo igihugu cy'u Burundi cinjire muri demokarasi nziza ivuye muri iyo terateranwa ry'iyo migwi ibiri reka rero tugushimire rwose Rabin Ruyigi ukomeze kugira ibihe byiza kandi utumenyere amakuru atandukanye ariyo murakoze namwe ndabashimiye arakoze cyane Rabin twari kumwe ku murongo wa telefone ari mu Ruyigi mu gihugu cy'u Burundi
aho akunze kuduha ubusesenguzi butandukanye ku makuru n'ubundi areba Burundi nk'ijisho rya Bwiza TV na Bwiza.com riri ku butaka bw'u Burundi. Nuva rero hari icyo wumva wakongeraho ku byo Rabin amaze kutubwira kugira ngo dukomeze kuzira ingingo? Ndumva ibintu yavuze ni ibintu bisobanutse, yatanga n'impamvu zabyo, agaragaza abantu zino mpinduka muri minisiteri zishobora kugiraho ingaruka n'impamvu yabyo, ndetse agaragaza urwikekwe ruri hagati y'abari ku butegetsi cyangwa ibikomerezwa byo mu ishyaka riri ku butegetsi, ubwo ndavuga CNDD FDD. Atugaragarije ukuntu Ndayishimiye yaje kuba perezida wa kiriya gihugu nyamara atari we wari uri muri gahunda yo kuzasimbura Nkurunziza, bitewe n'abo ubundi bateganywaga ko aribo bazamusimbura, aribo Bunyoni na Ndirakobuca, baje kugaragaraho icyasha kubera iriya kudeta yageragejwe muri 2015 n'ibyayikurikiye, ndavuga ibyaha byibasiye bivuga ko yibasiye inyoko muntu, kesi za Musaga, kesi za hose zirazwi. Bararebye rero basanga bari abantu kuhita babasimbuza Nkurunziza, noneho Burundi bwahita bushyirwa mu kato burundu, baca umuvuno wo kuzana umuntu utariho icyo cyasha. Hanyuma Rabin harahavuze ko abaye akoze cribre, asa n'ugaragaza ko ati hangwa abangaba ntacyo bagezaho, Abarundi batari mu nzira nzima. Kubera iki akoze iyo balance kandi umwe ari perezida ari ugena uko ibintu bigenda, abandi bakaba ari abantu barangwa bisomuri basamuragwa, kuki iyo balance ayikoze kandi igihe bitumvikana? Ngewe icyo mbona nuko ashaka kugaragaza ko Ndayishimiye ibintu byose agerageza gukora, hari abantu bazamwitambika kuko ari bo bumvaga ko aho aribo bagakwiye kuba bahari, no kuba afata icyemezo cyo kuba yasimbura umugaba w'ingabo, n'ubwo ibyo bintu yabihakanye, ariko minisitiri w'intebe akamuvuguruza, kuko kwanga gushyira umukono ku cyemezo cya perezida nabyita kumuvuguruza, ni icyerekana ko ashobora kuba uriya mwanya rwose awuriho atawuriho. Hanyuma icyo tubona nk'ikidasanzwe kuba premier ministre atasinye itegeko kandi biri muri prerogatives, biri muri competences ziwe, kubera icyo abantu batabifata nk'ari success ya demokarasi mu Burundi, yuko atari ihame yuko icyo perezida akoze undi ahita agisinya kandi nicyo yamushyiriyeho nyine. Ahubwo ubwo ntabwo premier ministre yaba yarakoze inshingano ze neza kubwo kureba kure, ntabwo ari sigise ya politike y'u Burundi kugira ngo tubibone nk'icyasha. Nabyo birashoboka, ariko perezida bundi burya buri gihe ni commander in chief. Commander in chief yo afashe icyemezo cyo guhindura umugaba w'ingabo, ubundi nta muntu umuvuguruza. Na demokarasi mbona aho ngaho, ahubwo ndabonamo gupinganwa ngewe. Urabona gupinganwa? Ndumva rero n'ubundi ubwo amakuru areba Burundi tuzakomeza tuyavuga. Umaze mu kanya mpamagaye urimo gusoma ngo abambasaderi bagize gute? Ni abantu bashyizwe mu myanya, bamaze kwemezwa ku myanya ya ambasaderi mu Burundi. Nabonagamo amazina bashyizeho, uwo bita Ernest Ndabashinze, uwo bita Isabelle Ndahayo, uwo bita Colonel Didas Ntureka, uwo bita Omar Nezimbere, n'abandi barimo Butoyi Eveline Leontine Nzeyimana. Abo bose ni abantu bagera ku 8, harimo batatu bari abadepite, umukoroneri, 2 bari basanzwe n'undi ari ambasaderi Jean Bosco Barege na Omar Nezimbere. Abadepite ni 4 na Isabelle Ndahayo. Hanyuma se mu Burundi batora ambasaderi barabagena, senika bemeza? Okay, ibyo ni sawa rero. Reka n'ubundi rero tujye ku kibazo cya Kongo, niho twahita dusimbukira kwabacira imwamo yo ngaba, cyangwa se reka dushakishe ko twabona Majoro Buringoma, tujye ku cyemu 23 ibyacira imwami na Rutundura turaza kubigeraho nabyo, kugira ngo ducunguze uburyo umwete waba usoma iyo background y'ikibazo cya M23 kwigarura ibirindiro bitandukanye byaho yahoze, tukareba ko Majoro Buringoma ari ku murongo wa telefone kugira ngo tumubaze koko niba bivugwa ari ukuri. Twasanga atari ukuri, ubwo nyine aba audience kabikamye ikimasa kandi kabimenya ukuri. Itangazo nyine ryasohowe na guverineri n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, rivuga ko umutwe wa M23 muri iyi minsi wongeye kwigarurira ibice bimwe na bimwe, bakayishinja kurenga kuri Soserefe. Bakavuga ko udusozi twa Kibarizo, Kaberekasha, Kirumbu, Bukombo, Bugogwe, Busumba, Burungu muri teritwari ya Masisi
ndetse n'agasozi ka Ruhunda Ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo aho hose ngo M23 yahafashe. None bakavuga ko ejo ku itariki 27 ejo hashize kwa gatatu mu gitondo ngo zino nyeshyamba za M23 zagerageje nanone gufata gushinga ibirindiro aho bita Kanyamahoro muri Kibumba. Kanyamahoro ni hafi na Goma. Yego. Ibyo byose rero Njike rino tangazo ryashyizweho umukono Njike Kayike ni umuvugizi wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, akavuga ko ibyo byose ari ibintu bikomeje gukorwa na M23 ngo bitemewe ari ukurenga kuri sisere. Uwo akaba ari Njike Kayiko urimo kwikoma mu gatuza avuga ati turapfuye turashize M23 yongeye gusubira hanaha ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se muri iryo tangaza ndabona reka twifashishe uyu muntu ujye ukunda kudufasha uri muri Canada twumve ko hari icyabiziho nawe kugira ngo wenda ubwo tugiye tugishakisha Major Wiringoma tugira ngo twumve ko hari ukuri yababifiteho. Njike Kayiko ariko muri iryo tangazo akavuga ko ibyo byose yabyita ubushotoranyi, ariko akongeraho ko FRDC ngo iri tayari kandi iri determine kuba yahangara n'ikintu icyo cyo cyose. Ariko ni nabyo none se ubundi yaba atari determine kandi ari ingabo z'igihugu. Ubwo ku rundi ruhande ariko niko bamwe mu banyekongo bategereje ikizakurikira ultimatum yatanzwe. Yero turakumva. Uratwumva? Tumeze neza bwana BM, turi live mu kiganiro uruvugiro kuri Bwiza TV na bwiza.com. Turagusuhuje. Bwana David na Denis. Amakuru y'ikirere gihagaze gute ko ikirere kiri mu bintu bibangamiwe mu hejuru y'ikiremwa muntu? Mwebwe bameze gute muri Canada? Muri Canada mu gace ndimo nta kibazo cyahabaye cyane, uretse ikibazo cy'imiriro kitajya kibura nyine muri iyi ntara kuko haba amashyamba menshi imiriro irahahora. Ariko ubu ngubu nyine turi mu gihe cyo bita fall, ni igihe amababi bari kugwa twitegura imbeho. Imbeho yatangiye nyine kujyamo hasi, amababi y'ibiti agahunguka. Ntabwo twebwe aho turi hameze nabi, muri rusange hameze neza. Hanyuma nyine ibibazo bya politike, umwuka wa politike, ibisebo by'ukuntu mu nteko ishinga amategeko, ngira ngo nuko utanyumvira irimo ndabikurikirana ubu ngubu uburyo mu nteko ishinga amategeko yacu ya Canada hajemo umugabo bita Zelensky, hanyuma bahaguruka, inteko irahaguruka basingiza umugabo w'umunazi w'umunya-Ukraine bamwita intwari. Kugeza ubu ngubu uyu munsi mugana bari kubwira Premier Minister gusaba imbabazi, ariko akabikitinga gusaba imbabazi ngo mu rwego rw'inteko. Ariko perezida w'inteko we ejo yareguye. Uwo bita umunazi ni Zelensky cyangwa ninde? Uwo munazi uvuze ninde? Ntabwo nabyumvise neza. Umunazi mvuze ni umugabo wahoze arwanirira Ukraine, arwanirira Hitler, ariko umunya-Ukraine. Izina rye si ngombwa izina rye. Bandera. Okay, reka twigire mu makuru y'iwacu n'ubundi minota yadutwaye. Turimo kuganira ku ngingo ebyiri zireba hariya iwanyu ni muri DRC birumvikana. Nawe nubwo uba muri Canada ariko uri umuresortisa w'umukongomani. Hariho ingingo ebyiri y'uko M23 yarimo igenda isubira mu birindiro yarasigiye EAC. Ikibazo cya mbere kiragira kiti niba ari ukuri ukeka yuko yaba ari impamvu ki M23 isubira mu birindiro yahoranye EAC ntigire ikintu yandika, ntigire ikintu ivuga, igasubirayo gutyo gusa nk'iyitemberera? Ntekereza ko impamvu yaba itera M23 gusubira mu birindiro ari ukubera disappointment yabayeho ejo bundi. Wabonye ubwo abarundi baherezaga ibirindiro basigiwe na M23 bakabihereza leta, ya disappointment. Ariko none sindi bivuge nemeza
ko M23 yasubiye mu birindiro oya kubera yuko uzi neza bitasubiyemo ishobora kuba yarahegereye nibyo ikegeraho ku buryo bwo kuharinda kuko leta yatangaje intambara ijya no gukapa ibirindiro birimo abarundi ibihabwa n'abarundi rero ishobora kuba ari uko nguko M23 yabibonye ikegera aho yahoze ariko bisobanuye ngo yahangabye kuko ntabwo yagenda bibwira abanyakenya ngo nimuve mutwaje yabwira abagande ngo nimuve mutwaje ikindi yabarashe kugira ngo nkunganire bivuze ko iraho kugira ngo nkunganire bwana BM nabajije umuvugizi wa M23 urumva Majoro Buringoma ndamubaza ngo numvise yuko hari abavuga yuko mwasubiye ikibumba mu minsi itambutse mu gifaransa ese kandi mwari mwarahasigiye ingabo z'abanyakenya eske habaho kibumba ebyiri hari kibumba irimo abanyakenya na kibumba yanyu arangije araseka arambwira ngo hariho kibumba imwe ngo iriya enseri kibumba none iyo M23 ikoresha mitingi kibumba ukavuga ko yaba yegereye kandi iki kandi biri kuri internet n'inama yabo ibyo ngibyo urabihakana ushingiye kuki nubwo nawe ndimo kumushaka kuri telefone ndimo kubashaka mwembe ubu ngubu ndashingira yuko nk'umuntu uhazi kibumba yuko M23 itigeze iva muri Rwanda abanyakenya bahoze hariya ku mantene niko bimeze nta kigeze gihinduka n'ubundi M23 rero cyari mu ntewe zayo yakomeje maintain ahandi yari wenda ahubwo kubera uko bari babipanze babona uburyo yagiye ifungura nyine nk'iyitegura ko umutekano hitaka amahoro ishobora kuba ifunga none ikongera igafunga ntaho yafungiraga bivuze kurinda kugira ngo itaza ko hataza gufatwa n'ubundi nk'uko hariya hagiye ikongera igasubira aho yashyiraga uburinzi icyo bita bajya bakita OPI cyangwa RP ibyo ngibyo tekereza ko yagiye yimura ubwo abatazi OPI mu magambo arambuye bayita observation post cyangwa listening post ubwo bibaye mu ijoro bihinduka listening post biri ku manywa byitwa observation post ariko BM uri umukomanda tuganira kariya gace urakazi kose M23 yatanze Rumangabo itanga na Kibumba hagati ya Kibumba na Rumangabo harimo ibirometero byinshi none urambwira ngo yabaravuye inyuma ya Rumangabo ikamanuka iyo ngiyo ikagera Ikibumba nta hantu igarutse yahoze kugira ngo tutajisha abantu badukurikiye kuri bwiza.com kugira ngo tube kiriya M23 yatanze Rumangabo itanga na Kibumba itanga na Bunagana bivuze ko yatangaga imijyi kuko niyo yari yasabwe ko ntabwo yigeze isabwa kuva ntabwo yigeze ijya ivuga ngo ivuye hafi y'uwo mujyi nigende kuko yatanze nk'uwo yasabwe ariko ari hafi aho ngaho kugira ngo inakomeze ikurikirane ibihabera kuko ikigo cya Rumangabo kugeza uyu munsi kirimo abagande turabyemeranwa barimo n'abanyakenya ku manteni Kibumba hariho abanyakenya ubundi ku manteni niyo nzira ifunga umuhanda wa Kibumba ukomeza ujya Bizuru kuko iyo uvuye ku manteni ukomeza uragenda ukagera kuri Bizuru urakoze twumva urakoya buretse BM uyu munsi ntabwo turi bwumvikane nabizura iyo ngiyo M23 ngo ishobora kuba yigarurira impinga yayo Raisa yigeze yatanze ku manteni urumva ya manteni ku manteni yarahahose uri Goma ubu igoma uza Bizuru ubanza ku manteni so yatanze ku manteni kugira ngo abanyakenya bajye hagati yayo na leta ariko bivuze ko ku Bizuru ubwari za Mwaro aho ngaho ntabwo abanyakenya bigeze bari kuhaba kandi ntabwo Kenya yohereje abasirikare baba muri buri deployment yose yahoze mu M23 ntacyo ibisigaye ndaza kugira ngo
umutekano w'abaturage ukomeze ububahirizwe kuko urabizi ko habagaho ibyo bita sniping FDLR Nyatura na FRDC baracitingaga bagaca mu birunga bakajya gusinipinga abaturage babahora kuki batahunze kuki batavuye aho M23 iri none rero M23 urambwira ukuntu cyari gufata ku mateni kabona ko bagiye detache y'abanyakenya yarangiza igasiga Ruwunda ikigendera igasiga Mwaro igasiga Rugari ikigendera aho bazari isiga Rugari murabizi ko Rugari se ntimuzi ko bigeze kuza kwica abantu nibyo nashingiraga n'ubundi yagomba kuhagaruka rero ubwo nyine nawe ijambo kugaruka nawe uraryemeje hanyuma reka mbere yuko tukurekura ngo dushake Major Uwiringoma tukubaze ubona ingabo za guverinoma ziramutse zirashe kuri M23 duhe nk'ishusho yawe uko wabona intambara mu cyumweru cya mbere kibanziriza intambara byaba bimeze gute baba barimo barwana basukumana bate uko ubitekereza mu cyumweru cya mbere kuva ubwo Rutunga atangaza intambara yayitangaje ejo bundi muri UN Assembly ya 78 aravuga ati tugiye kurasa M23 tariki 24 z'ukwa 9 kuva icyo gihe ntabwo M23 ntabwo yigeze imuvenga ngo ive muri Enewe aho yari iri yarahagumye ikindi leta nyine nk'iyari yatangaje intambara ahubwo yaje kumurika ibikoresho impamvu mbanje kwizengurukaho gutyo nkubwira ngo kuva bigenze gutya kwari ukugira ngo nkwereke isura y'urugamba urumva umuntu wikubise ku gituza akavuga kuko aba leta bamaze kubona ziriya batayo ni batayo 3 iya 5 n'iya 6 n'iya 7 z'abarundi zari zihageze babonye zihageze bahise batangaza intambara ariko gutangaza iyo ntambara ntabwo bisobanuye ngo barayitsinze so warumbaje se byagenda gute ndeba gute uko basunikana yewe kuko nzi aba basore bari mu Ventura kandi nzi ko bari determined and willingly gupfira iwabo bajya gufata imbunda bari babizi ko mu rugamba harimo gupfa ikindi icyo bapfira batarakibona nzi ko batahava ubwo ndabona n'ubundi bashorera leta bibaye intambara itarimo amagambo nk'uko leta ibivukora urabona nk'ejo bundi yatangaje intambara uyu munsi igaruka itangaza ihita ijya gukaba ahantu M23 yari yasize muri zone tampo uyu munsi igaruka itangaza iti kuko batinye kurasa batinye kwa divasinga ihita igaruka iri gutangaza iti M23 niyo yaviyo amasezerano n'ubundi rero habaye intambara iri non stop icyo cyumweru mbajije twakumva Bukavu ibirindiro bikuru by'ingabo byari bihari bafunze imizigo babyimuye ahandi ubihera kuki mbihera kuri determination willingly and nowhere to go none se leta yo ibidege yaguze nibifaru yaguze ingabo zabo nizo batayo 7 ubwo ni brigade 2 urumva baragafuka imvugo rimwe ejo navuganaga na Meki ndamubwira ngo don't fear a weapon but fear men behind it ni kugura ibikoresho ni kimwe no kubikoresha ni ikindi ese ubundi wagize ngo Kongo yagiye gushyirwa ku mwanya wa 8 muri Afrika ari uko ibuze ibikoresho ariko nigeze kukubwira mbere hari igihe nigeze kukubwira ndakubwira ndi uzashyira ipusi mu cyumba uyikubite kandi uri umugabo agapusi wakagwiriye wakaniga ngira ngo ujye unababona umusirikare w'umunyakongo ari kugendana agapusi amaze kukaniga kishe agiye kukarya ariko ako gapusi wagashyize mu cyumba kugakubita buriya ntabwo yakica rega nisangije ibibazo navuze kumbwira ngo kuba bashyira M23 mu cyumba kuyirimbura niho ibera nk'akabuye mu rukweto none BM we ndakomeza kubisubiramo uri umukomanda we ibya gisirikare urabizi M23 ibonye bagiye kuyituniraho igakuramo ikamera amagabo igakuramo akayo karenge
ko withdraw ari ikintu cyemewe ikajya aho yagiye n'ubundi 2013 wayinenga iki? 2013 nabikubwiye kenshi ko M23 uretse kuyikuzamo ikinyoma cy'amagambo ntabwo bayikujemo amasasu. wari unakirwana tubwira uko byagenze niba atari amasasu. Bayikujemo amagambo y'ikinyoma. Babwiye Makenga ko akuramwe abasirikari bakumvikana hagati yabo harimo Museveni ababwira ko ari ugiye kubumvikanisha. M23 ibabaza aho ijya mu gihe uko kumvikana ko kuri gukorwa ko barababwiye bati muvemo ahantu hakabwena yitwaga East African Brigade. East African iriya brigade nyine d'intervention ya MONUSCO ni ya MONUSCO. Iyo ngiyo rero bumvikanye yuko irazi gakapa M23 ikavamo ikagenda. Niba ugize n'undi muzavugana wenda nk'abari ba deployinze za ntuza za iyo hirya za muri brigade ya Fane Mboneza babahaye briefing bababwira ko bagiye kugenda kugira ngo imishyikirano ibe. Baranababwira ati nta mpamvu yo gukomeza kurwana kuko uko mukomeza kugenda mu Rwanda abamwica nibo muzakorana ejo. Mureke kugenda mubica nibo muzakorana ejo. Ngira ngo nk'abantu bari za ntuza za Kibumba nibo bagize resistance yo kugira ngo babanze barwane kubera ko ngira ngo mu by'inyeshyamba buri muntu afite uko yumva. Buri muntu afite ukuntu uko yumva. Ariko ubundi icyari kiriho ko ari ukuvamo bakagenda, ariko nanone iyo hazagamo gushorera baje babarasa. Kuko nibuka ko Mama Dundara yajyaga ahamagara akavuga ati tuze kuri uyu musozi mwavuyeho tuwuzeho. Iyo bibeshyaga bakaza ku musozi abandi bataregerana kuko urumva byari ibice binini mu basirikari bake bisaba kugira ngo begerane bagende begerana buhoro buhoro. Iyo bibeshyaga bakajya ku musozi bari batarawuvaho M23 bitarawuvaho barawumiyaga. Genda bivugira ko baje kuri Kanyamahoro ari tutaragenda kandi icyari ngombwa ko kuvamo tukagenda. Barawumiye uwo munsi barawumiye. Unababajije bakubwira ntuzashaka audio zambwire nyigwe y'icyo gihe nabo babajije bakubwira zayigo nabo babajije bakubwira ati igihe twawumiye gihagije ni igihe twawumiriyaga hariya muri Kibumba hariya hasi. Kubera ko bari bitandukije. Tugana ku musozo rero M23 nta hantu ifiteho kujya nta werekeyo yindi. Ikindi kandi ntabwo bagiye gufata imbunda bazi ko Kongo idafite ibikoresho, ahubwo bari bizeye ibiruta biri ifite. Kuko Kongo yo nta ihari nka Kongo yamaze kuba igihugu cya itaka ry'abandi riragijwe abakavukire. No kuvuga ngo Abarusiya bazana ibikoresho byabo bigomba kurinda inyungu zabo, Abashinwa bazana ibikoresho byabo bigomba kurinda inyungu zabo, Abanyamerika bazana ibikoresho byabo bigomba kurinda inyungu zabo, na Turukiya n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Noneho Ububiligi bugahagararirwa na Tshisekedi. Noneho bukajya buhuza izo component zose kuko nibwo bufite representative uzwi n'abaturage. Igihe kiratujyanye BM, reka nguhe na Denis kinashaka kukubaza. Turacyashaka na Major uri ngoma katubwire ibindi bya bishoboka. Nawe reka twumve muvugane. Yes BND. Ça va bien. Twihuse urabona ko nyuma yo gutanga nyuma y'ingabo z'u Burundi zihereye FARDC Mushaki ejo turabona zaragiye zijyana imfashanyo ku kigo cy'abana b'imfubyi ngo mu Bambiro, aho turi kubona batanze ibintu birimo n'amata y'amanyarwanda y'Inyange n'ibindi bintu. Ese bino bintu byaba biri mu nshingano z'izi ngabo za yase
ese urabona ari igiki cyaba kibyihishe inyuma? icyo kintu cyo mu nshingano z'umuntu kugira neza byo nta muntu ubifite mu nshingano, ariko abasirikari ntabwo abasirikari ahantu bari bemerewe, bagiye muri peacekeeping mission bemerewe gutanga ibyo kurya gutyo. Sinzi amategeko yo bafite hariya, ariko ntabwo, kuko ibyo kurya abasirikare bashobora kujya gutanga mu bantu b'abanyabibazo nguko abo bana b'imfubyi bishobora kuba bikeya bigateza conflict ukaba utangije isoko yo kuyabuza. Ibyo kurya bishobora kuba harimo ibyaba expired, we n'ube wakoze verification neza, bigateza ikibazo cy'uburwayi. Bitihise nk'umuntu wagiye gushaka amahoro ashobora no kugira undi muntu urimo ushaka kuyavangira, akaba yanahumanya ibyo byo kurya bagiye gutanga. Nk'umusirikare wagiye gushaka amahoro rero biriya ntabwo biri mu nshingano zabo kuba bagiye gufashisha ibyo kurya abana bo muri Congo, cyane ko harimo ibintu bibiri. Iyo aya mata aza kugira ikibazo, agize ikibazo atera abana, ntabwo baba responsible. Abasirikare bayatanze batabavuga bati nuko yavuye mu Rwanda, uruganda rwayakoze nirwo responsible. Icyo nicyo mbona nk'umuntu. Ariko aya mata n'ubundi abana bayarwaniye, nabwo bavuga bati hinjiwemo ab'umwuka mubi, hinjiyemo M23. Rero ni amakosa ayo ngayo kugira ngo bajye gufashisha abana ibyo kurya, bajye gufashisha abantu ibyo kurya mu gihe cyose UN imaze hariya. Ntabwo murumva igikorwa nk'icyo, ni uko mu ba peacekeepers ibyo bintu bitemewe. Hanyuma reka tugaruke by'amajyambere, niba bari bagize impuhwe kuri abo bana, iyo offering, ariko ko bafite impuhwe zayo, hariya harakiri inyuma mu iterambere. Bari gufata amafaranga bagiye kugura amata, bashaka bakubaka ka dispensaire abo bana bifuzaho, cyangwa se bakubaka ikindi cyumba cy'ishuri, cyangwa se bagakora umuhanda uzabagezaho ubahuza Goma byoroshye. Numva ubugari bwo gufasha bari gukora bukaba bwemewe kandi buri kiriya. Gutanga ibyo kurya ntabwo byemewe muri peacekeepers. Wamaze ikibazo cya nyuma? hanyuma ko Uburundi bikomeje kuvuga ko ingabo zabwo ziteganya no kumara igihe kinini muri kiriya gice, ntabwo ubona ko bwaba ari uburyo bwo gukomeza kwegereza abaturage kugira ngo batazagirana ibibazo no mu minsi iri imbere? None barajya ngo kugirana ibibazo babigirane n'abana babo, urumva bishoboka? Kuko bahamagaye nibyo wenda bavuga ati bumvikana mu rurimi ibiki n'ibiki, hari ibyo biyumvamo bahuje bimwe na bimwe. Ariko nanone urumva koko kubera wumvikanye na runaka mu butaka kumva azakumva kurusha uko yumva umwana we. Ibyo byo harimo umubare muke, ariko nanone kuhatinda byo bizagenwa na ba nyiraho, kuko baje mu ntambara. Niba ntabwo abarundi ntabwo barajyamo bakoze iperereza gusa, kuko n'iyo uvuganye nabo barakubwira aterega nta gisirika cya leta cyari uretse abamugura umujyi. Ejo hari ukoze tuvuga ari kumbwira ati aba basirikare twasanze aha, ati M23 kugira ngo yarwanye n'abasirikare, yarwanye n'iki? Ati abamugura umujyi, ati icyo bikora yarwanye na Nyatura na Mayimayi. So aba barundi rero nabo nibamara kugera muri action neza, icyo kuhaguma kizagenwa n'uzaba yatsinze. Ababurana ari babiri, umwe abigize nkana, icyo kuhaguma kizagenwa n'uzaba yatsinze, ntabwo kizagenwa n'uburyo wafasha ababyeyi babo cyangwa abana babo, kuko nta mubyeyi uzanga umwana we kubera wamuhaye amata, nta n'umwana uzanga se cyangwa nyina kubera ibyo wamuhaye. Izi mfubyi zonyine ziri muri icyo kigo, ziri muri kiriya kigo, nyinshi muri zo zizi ubwenge, zizi n'impamvu ibitera.
kuko iyo atari force zivuye Kinshasa kubicira ababyeyi, nibaza ko icyo kigo cy'imfubyi hari ikiri muri Lubumbashi, hari ikiri muri Kananga, hari ikiri muri Mbujimayi. Reka ikibazo cya nyuma, reka mubaze ikibazo cya nyuma mbere yuko tukurekura. Cirimwami yabwiye abashinzwe umutekano, ubwo ni muri zone ayobora, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, uzi ko ari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare, ati inzego z'umutekano, ati mukomeze ceasefire nk'uko ubuyobozi bubisaba, ariko mukomeze mube maso, mwitegura umwanzi. Mu gihe Rutundura we ejo bundi yari yatanze ultimatum avuga ati tubahaye amasaha ubundi mutaba mwasubiye inyuma akanyu kakaba. Uku kuvuguruzanya, bamwe baratangaga ultimatum, abandi bati ntimurase. Bino bintu wowe urabyumva ute? Ndabyumva ko Cirimwami icyo kurasa byamukoreye ubushize, ubwo na shebuja atanga amategeko akayavuguruza. Ahubwo Cirimwami ni gusobanura neza ikiri kuri teri, icyo ikiri kuri teri niko kuri teri, kuko shebuja yababwiye ko kuri 24 barasa, ariko Cirimwami yibuka ibyamubayeho bunagana, aravuga ati ndabiyamye mureke mwitware mugende gake muri ibi. kubera siko buriya na biriya byo kugeza za Mushaki ntabwo ari Cirimwami nabonye yaramaze no gusaza, ariko reka kumuvugaho byinshi ntamukoraho. Gusa asuhuze Solange umukobwa we. Sawa, mutazanamo n'ibindi. Sawa. Bire mureka tugushimire rero, udusuriza abantu bava kuva muri Canada bakunda Bwiza TV na bwiza.com, kandi igihe cyose tuzagukenera twingiye yuko tuzaguhamagara ukatwitaba. Ndabamari rwose. Urakoze cyane. Mukeneye umusanzu w'ibyubaka bishobora guhagarika ubwicanyi bube muri icyo gice, nimugira nzutanga mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, udusubirize n'abadukurikira bari muri ibyo bice. Ibihe byiza cyane, turagushimiye rero, n'ubundi dushimira n'abakomeje kubana mu kiganiro. Tugiye gusimbukira rero Denis kugira ngo tugane ku musozo, nubwo ari wowe unyoboye. Wiringoma wamubuze? Wiringoma yamubuze, yakuyeho telefone kandi namuteguje mwo kabyaramwe, ntabwo mbamutunguye, urumva? Wenda tukiri kuri Cirimwami, hari abantu batanze amakomenti ku bintu yatangaje, nko bita Archange Zeindongo Ifisi. Yavuze ati ariko uno mugabo arimo aravuguruza Rutundura. Ese aba bantu nta bajyanama bagira? Hanyuma undi we yavuze ati wo bita Arema Shauri, ati ntabwo tuzi, yavuze wenda reka mbisome mu Gifaransa we urabasobanurira, on ne sait plus qui croire entre Cirimwami et Rutundura. Ati ntabwo tuzi twebwe twakwizera nde hagati ya Rutundura na Cirimwami. Quand il y a un ultimatum qui n'a pas été respecté, ça implique une réaction. Et la réaction est d'observer le cessez-le-feu. Akavuga ati rero niba byari byatangajwe ko hashyizweho ultimatum, ubwo ni iki mu Kinyarwanda? Igihe ntarengwa cyo kuba imirwano yatangiye. Atese aho kugira ngo habeho kubigaragaza, ati kuba ultimatum imirwano yagombaga kuba, ibyo byagaragarira mu guhagarika intambara itegeze ibaho. Aho bagomba kubanza kurwana kubwa ultimatum batanze, ceasefire ikaza nyuma, umwe atsinzwe cyangwa umwe atsinze cyangwa baguye miswe. Ati rero ntabwo tuzi ngo turizera amagambo yande, amagambo hanyuma so ngo ibajije we afite yepete ni Rankagani, ni umusivili. Umusivili se urasaba kwizera icyo matangazo ya gisirikare. We nategeze nabone intambara azaje munsi y'insina bagire. Nitaba ahinga ibitoki, ubundi abantu bashaka kuba abaserivateri b'intambara ari abasivili. Undi we rero yavuze ati bakoze repre tactique n'intambara itaraba. Ngiye maze iminsi mbwira abantu mu busesenguzi nkoze gukora. Nabwira kugira ngo bakurikire ibintu tubagezeho kubere bakongo. Bajya bazafata gasonga bugari, niba ari kafite taburete, fauteuil, nashaka afata ibyo afata byose. Abanza ajya kwicara kuri santimetero ya Kongo, ayiterekeho. Yayishyira mu birere, yayishyira Lubumbashi, yayishyira Bakongo bandu Kinshasa. Ntihazabasha kuva ubusesenguzi bwacu. Ariko uzajya mu busesenguzi bwanga uri New York cyangwa Vancouver kwa B&M cyangwa se uri Kirehe cyangwa se uri Kampala, ugafata context yaho uri nibyo wabonye uko warezwe uko wakuze, ugashaka kubishyira no muri Kongo ntago bizawakinga. Ndatanga ingero 3. Kongo, Perezida Tshisekedi yafashe umugabo bita Vital Kamerhe, amushinja kurya $1,000,000 y'amadolari
urumva aramufunga kumukuramo ntabwo it doesn't make news yamukuyemo mugira na minisitiri imwe muri minisiteri zikomeye muri ya mari yamushinjaga kwiba ngaho ufata umuntu nka Bamporiki mu Rwanda washinzwe kugira ruswa ingana kuriya ukaza ukamugira umuvunyi w'igihugu ibaze ni ironi babyita ironi mu gifaransa sasa icyo ni icyambere urumva Kongo bafata uyu Lieutenant General Constant Ndima wayobaga no Rukivu niwe ari komanda overall mu gace ka no Rukivu abantu barapfuye barenga 100 aho kuba rero bafunga bamutubiza Kinshasa ajya kwiberaho neza bafunga komanda wa Kanjepe wabajepe bigoma urumva Kongo ni byinshi paradoxe ziba ni nyinshi nitubabwira amakuru yo muri Kongo ujye wumva rero ko ministre w'abanye n'amahanga aravuga umugabo w'ingabo akavuga ibye oya w'ingabo na president w'igihugu w'ingabo mu ntara urumva twakutanga brigade command nabagashyira amatangazo yenda gasinye bikivangira mu byo bita abantu bazi ibintu by'amazi muri wasake bazikira bita point d'appui aho bati yakura amazi Bugesera ndaka yakura ntuze Nzove agahurira aho ngaho akabona guhabwa icyerekezo muri Kongo rero ibintu byaho nuko byubatse umujenerali avuguza ministre w'abanye n'amahanga urumva kandi batangaza intambara itazabaho ikindi cya kabiri batanga amakuru y'intambara kuri Twitter ngo tuzatera ku itariki ni abantu bajya gutera no kurwana barabitangaza ntago intambara itangazwa intambara igirwa ibanga tukumva amabombe tukumva amasasu ndetse kugeza ku rwego rwo mushaka amakuru birimo guturika mukayabura mukazayamenya amaze kuzaho ivumbi ariko reba nk'umuturage muri Kongo aravuga ngo iyo ntambara izatangira ryari ngo tumenye nguvuga ukuri nta nubwo bavuga bati uko Rutundura yabivuze nigende buhere ntizanaza abantu barakanuye gutya barimo n'itangazamakuru rya Kongo bati ko mwatubwiye ko muzarasa ntimurasa nibarasa se yazapfa ndi normal ku muturage ushyira mu gaciro mu muzarendo wa mugani wabo yakwiye kuvuga ati iriya tangazo Imana izadufasha ntizajye mu buryo ariko ngewe baravuga ati izaba ryari impamvu bano baturage mbashyigikiye nawe umeze nkabo nuko perezida w'igihugu arifashe imbere New York aravuga ati twebwe nta mishyikirano tuzagirana na M23 igisirikare cyacu twaracyubatse twaragiteguye ubu ngubu kitari yo kwirukana umwanzi ku butaka bwacu hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga nawe ati twebwe noneho tubahaye n'amasaha kugira ngo mwavuye aha hanyuma umuturage yajya kumva komanda y'ingabo nawe ati nyamuneka iryo sasu mwe murirekeye mu mbunda ati nk'uko abayobozi babishaka abo bayobozi avuga nibo bavuze ko biteguye gukubita umwanzi wowe urumva umuturage ataba ari we baba bashyize mu gihirahiro urimo kubaza nk'umuzayirwa cyangwa urimo kubaza nk'umuntu mu Rwanda wicaye he kubyumva ariko ngenda baza umuturage urumva abayobozi atari bamushyira mu gihirahiro sasa rero noneho ni ntacyo tubiranga kugira ngo twigisha abantu rimwe na rimwe amasomo afata cyangwa yange muri military operations mu ntambara hari ikintu bita covering fire urumva hakaba na real fire hari amasasu nyamasasu y'urugamba ruhinanye ku muntu arwana n'undi hakaba n'amasasu bita covering fire y'umusirikare uhunga ariko agira ngo ahungishe inkomere atwara ibikoresho bye agire gute bene icyo gihe mugiye guta iyo covering fire ikunda gukoreshwa n'abantu guta ibirindiro barasa ibibombe badashoboye gutabika urumva kugira ngo umwanzi ataza kabisanga batwika intwaro bafite kugira ngo umwanzi ataza akazifata miri urumva iyo amagambo atangiye kuba menshi muri politiki mu bijyanye n'intambara nko muri Kongo iburi imishyiranisho kuri minisitiri tugitangire buriya ikaba ari amagambo ya Rutundura kuri covering fire nacu second ariko ari mashaka ikintu kibazo covering fire urumva ni nko kugira ngo umuntu arase ibibombe byinshi uvuga umwanzi azanye imbaraga zingana gute kandi urimo uhungisha inkomere cyangwa se biriya bintu biba bitangazwa kugira ngo barebe ko M23 yagira ubwoba igasubira nabyo nyine buriya wasanga amaburifikesi y'amadolari n'amabuye y'agaciro na reserve za Goma baramaze kuzihungisha urumva ariko bakavuga bati ntabwo twagera nka cya kinyoni tuzaraswa cyangwa bafite n'amakuru y'ubutasi ko M23 buri cyumweru kugira ngo ibatere bagakora dissuasion kugira ngo bayibuze gutera bavuga itariki yari kuzatera bafite mu butasi none izareke gutera kuko yumva yuko babimenye intambara ni ikarita umuntu acanga urumva nicyo nakubwira ngo rero amagambo menshi ya Tshisekedi nk'intambara ya Ukraine ijya kurangira Putin azarasa za misile iperesonike nk'igihumbi muri Kiev zirase i Moscow nibarangira bajye mu biganiro amagambo menshi Tshisekedi yavuze wagira ngo yagira ngo atere nibuye mu gitero arebe irihunguka yumva bamugiye inama ariko ibyo utangaza jya mu biganiro turimo kujyana bivuze ngo rero abantu bashobora gutegeza intambara ntibaba ariyo babona sibyo noneho ngo n'ikimenyetso na fagite y'ibyo nkubwira bavuze ari amagambo M23 yusubije ibindiro umaze gusoma ahangaha
sibyo bazavuga n'andi ndetse akantu nshaka ko dusoza rero intervention kibangana ngo nkubwire nuko buri ikintu gisigaye muri Republika Demokarasi ya Kongo nuko uzadoginga uwo umwe yita umwanzi akamuca inyuma akamufatana nk'imisozi ibiri agashyiraho imbunda za artillery akirasaho ari mu kwirasa yaciye inyuma yo barwana kugira ngo aboneke imbarutso yo kurwana ariko ntagana ngo kubigisha imico mibi komeza ikiganiro no kimwe nuko Kongo yaba ivuga biriya kugira ngo M23 itaguruka yatake hanyuma bahite bahuruza amahanga ariko tuvugisha nuko nabuze majoro w'ingoma ntumaze kubona se M23 yarenze ku masezerano yasigiye abantu ibintu bikabigarukamo ariko na FARDC yasuye mu birindiro yari byaravanywe byaravuyemo none se mu mategeko umuntu agiye gukorega ko bamukubise urumva wavuga ngo nawe yankubise kandi yakureze kusoza penalty soza ni wabivamo reka dusoreza ni kiganiro ruvugiro yego majoro w'ingoma nago twabashije kumubona n'ubu ntabwo arajya ku murongo ndimo kumucunga rwose nibyo ndimo kuri machine yari yatubwiye ko afite igihe gito wasanga buriya ari izindi nshingano zimutegereje yahise abanza kujyamo ariko n'ubutaha twakongera tukamushaka tukumva icyo avuga reka rero dusorezane ikiganiro uruvugiro ikindi kiganiro nawe ubutaha mwaye kumwe nanjye Denis Nsengiyumva ndetse na David Eugene Marchand Nsengiyumva murakoze cyane asante sana